Wikendi. Ninkethi nkatho na nchone mutegeri kugwatanira na bautwikire nteto chietu cheruthe mwendene aweru wikendi narua iri tariki 23 mweri ni jua iri mwaka ni jua 2025 nkureterete nteto kuma kona chionde chia nthiguru iji yetu ya Kenya. Amana nteto iria nkureterete ni Uria wari munini wa rais kurionga kaunti ya Meru ore onekete kumeneria thirikari akiwa kinya kwina mibango ya kweberia gitine mugambithania munene Martha Koome. Raito Murungi kuga muchemanio jwao jwegoro ti kubanga gwita wa munyoro ende ni kwaririria mwerekera jwa kaunti ya Meru. Mubunge wa Mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu kumeneria thirikari ya Gavana Muthomi Njuki akiuga itigwitithia na mbere mirandi iria kuguna kwa kwiyakari. Akirige chunki gia siasa twategana ndene makarika ja kiumia kithiru jario kinya ndionga ya tongeria Bameru kwa munini wa rais na igambare ya Gavana Kawira. Mwana niretwa mathitho ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya na nteto chietu chiriambiriria thaiji. Uria wari munini wa rais Rigathi Gachagua akinyite Meru ntere Chegembe naria onekete wita na mbere kuthumbia thirikari ya rais Ruto. Akiaria Gachagua na ugite kwina njama ya kurita gitine mugambithania munene Martha Koome akiuria rais akeja kuthithia bobo akeja gukinya Meru. Ni amenerete Kinya muchemanio jura jwari garone ya munini wa rais Kithure Kindiki akiuga kethera Kindiki ni akwenda kumenya mathina ja Meru kabatere gwikinya Meru na guchionera. Mutongereria ujo nonekete Kinya kutharikira bunge baja Meru akiuga kabatu Meru ni rais kenda kumweberia gitine. Nicolas Chabare ni agutwacho na njirendiku. Ojune Bishop Joshua Akiranja orakuwete ogeni orawari munini wa rais Rigathi Gachagua kanisani ya AIPCA ntere echantobeto ekiongo agitariria ati no ntuikurari gukonekana ataka kwina andu achiomba gukira na uma anto banjiria kuthungurumana bakenda akukiria andoa bakiuga ontobobo tithina mbe na gwitigirika. Leo imekuwa ni kazi ya vitisho, abduction. Mimi mwenyewe nimefuatwa jana na mapikipiki, sio alikuwa anataka kunifanyia nini, lakini mimi ni mwanajeshi na form ni ya kijeshi. Namna gani? Rigathi Gachagua wamwe na atongeria bakwatanirite nabo bakiuga gutie mtu abateri kwithirwa kirigiria Gachagua kurionga abantu kinya ariko. His Excellency Rigathi Gachagua, feel at home, uko under our able hands kama wenyeji wa huku, usistuke hata kidogo. Hii crowd unaona hapa imewezwa kuwa controlled, otherwise tungefungua hapa ingejaa kabisa, lakini pia rafu ingetokezea. So hawa ni marafiki zetu wa ndani wa 30. We don't need permission from a member of parliament to visit any part of Meru or this country. Sisi ni wa Kenya. Na pia sisi tuko na wafuasi. Rigathi Gachagua ako na wafuasi wamezidi mamilioni na mamilioni. Sisi wananchi ndio wenye kura, sisi ndio wenye kila kitu. So karibu nyumbani. Usio unaambiwa tusiende hii mahali tutasumbuliwa. Sisi vijana tumekushika mkono, ndio maana raundi hii tunasimama kuomba viti ili tuongoe hiyo serikali. Watu wengine wamekuwa wakitishia, wanatisha, wanasema sijui ya kuenda, hatuwezi enda wapi, hatuwezi enda kando, hatuwezi enda mbele, hatuwezi enda nyuma, hatuwezi enda juu, hatuwezi enda chini, hatuwezi enda kando. Wakasema hatuwezi fika Meru. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Ya kwamba hii Meru ni mahali ya kila mtu. Hakuna mtu tunazuia kukuja hapa. Wagu bakiorota kiara kiri thirikari bakiuga ende na mubango wa kwengata asinje Martha Koome kuma gitini. Wiki ijayo Monday wanataka kumuondoa Martha Koome. Walitaka kumuondoa
Rigiji akakataa. Sasa wanaona wametoa Gachagua, wanataka watoe Chief Justice wa Kenya Martha Koome kazi. Mimi nauliza rais, jamani, wani mama Koome amekukosea nini rais wetu? Martha Koome anafukuzwa. Senator wa Meru amenyamaza. MPs wote 10 wamenyamaza. Kwani tumekuwa nini Meru? What is happening to the people of Meru? Watu wa Meru wanajulikana kwa kuwa wanunui uoga. Rais, ulipigana na mimi Rigathi Gachagua, mimi ni mwanaume. Wachana na Martha Koome, ni mwanamke. Mbona unapigana na wanawake? Can you fight your fellow men? Si ndio? Tunakuambia rais, wewe panga jama, ufukuze Martha Koome, na wewe ukae Nairobi, usikanyange hapa Meru tena ukifukuza Martha Koome. Negwado ito. Rais, ulipigana na mimi Rigathi Gachagua, mimi ni mwanaume. Wachana na Martha Koome, ni mwanamke. Mbona unapigana na wanawake? Can you fight your fellow men? Si ndio? Apigana na wanaume? Awachana na huyu mama. Na huyu mama anafukuzwa kwa sababu amekataa kuua mtu ya Yesa. Rigathi Gachagua kithukia akanya na kinya gucamburia akinya thirikari na muno munini wa rais Profesa Kithure Kindiki nontuba mipchaimani akuthina mbele na kurutha antere echa Karen. Baadhi ya Meru vijana nilipata hawana kazi, nikawaletea kazi, nikaweka pesa takriban bilioni 7 ndio wako wanachukua hasra fund. Ni uongo ama si uongo? Ni uongo ama si uongo? Vijana wa hapa Meru nimeangalia nikaona wanahitajika kutengenezewa kazi ili wakiwa wanafanya kazi ili watakuwa wanafanya. Nimewaletea mpango ya kuwajengea manyumba ili watu ya Meru wasikuwa wanalala msituni, wakiwa wanalala ndani ya nyumba. Ni uongo ama si uongo? Ni uongo ama si uongo? Mimi nilikuja nikapata watu wako hapa chini, nataka niwatoe hapa chini nikawapeleka hapa juu. Ni uongo ama si uongo? Amewatoa chini ama hajawatoa? Si ameturudisha chini? Sasa mimi naona ati watu naitwa pale Karen, wanapewa kila mtu shilingi 5,000. Wanaambiwa tuambieni priority ya Igembe North. Sasa priority ya Igembe North tayari inajulikana, na hakuna haja wewe kuita watu Nairobi kuja hapa Igembe uongee na watu hapa kwa ground. Si ndio? Ile mambo nafanyika pale ni uongo mtupu. Unapanga watu masaa 5 kuwadanganya, alafu unawalipa shilingi 5,000 kwa kusikiza uongo. Si ni kukosea Wameru aibu? Kuwakosea heshima? Na wale akaunti zingine unawapatia 10,000. Wengine ya Kiambu unawapatia 20,000. Lakini kwa sababu ya kudharau Wameru, unaenda unawapanga kwa vikundi. Ati Wameru mniambie priority yenu ni gani? Priority ya Meru inajulikana. Na mimi nataka niambie nyinyi watu ya Meru, yule ambaye anachukua hiyo pesa imelaaniwa, iko na damu ya Gen Z. Si hawa ndio walisimamia Gen Z kiuawa? Si waliua watoto wetu? Si wako na damu ya watoto wetu ya Gen Z? Si ni pesa ya kununua madawa hospitali? Wewe ukichukua 5,000 ni sawa, lakini hiyo pesa usichanganye na ile yako kwa mfuko, na hiyo pesa usilipie mtoto naye school fees. Kumanto beto kyango Igembe North, Western Class, Chabare. Uria wari ngavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi augite muchemanio jwao jwegorote jwa gwita wa munyoro na aria inonja kwa uria wari munini wa rais Rigathi Gachagua. Akiaria na Wero TV na njira ya mwanya, Kiraitu augite barachemanite nikenda kubangira Meru na kinya kubangania muchemanio juria bakubanga jukarika mweri twitite. King'ang'i ni akuongera na gutariria bobarikiri thirikari na gutino betete na bara bakuga kabarabangaira gwita wa munyoro bobo ni urongo. Ni akuongerera na kuga Meru ititite bwega na nibeterete kuigwa ugambi wa koti na itekumakania bura koti ikauga no mwanka babangire Meru. Augite tayari tariki 16 cha mweri twitite gukethirwa kwina muchemanio jo munene aria bagatumiria mwerekera jwa kaunti ji Phineas Imana niwe uri na rugono ru.
Gavana wa bailo wa kaunti ya Meru Kiritu Murungi uwete muchemanio yoyo euro tiyo kubanga uwete wa munyoro kora wari munini wa rais ende niyo kubangira kaunti ya Meru. Itukuona vire vingi mwana vikiuru mantu ya musha unajua very center egoro ndona nyamu mtandaoni kara ya mantu yangi kinyanto batari mushemanione wakiwa itukubanga ora tugeta kwa munyoro na mantu yangi ya yare nandi kwena thine nyingi muno siasa ni ntukui nontu ya chunko betaga disinformation na misinformation yani orongo wingi muno gwitonya bwo mutandaoni ko bantu batimenye ni umaburiku bureo awete barachemanĩtie ya kamĩtĩ ĩrĩa kũbangania kĩatho kĩa tarĩki 16 mweri wa 3 kĩatho kĩrabakaethira bakĩarĩkia mantu mwanya mwanya yegie Meru yario kinyangwĩra bunge batarĩririe rĩrĩa bariungĩre munini wa rais kĩama kĩrĩa tũratirimen very center ĩrerarĩ kamĩtĩ ya atongeria ba Meru bakobanga kĩatho kũrĩ kĩatho tũbanga ikinene sana tariki 16 mbwa venue irekerwe tutenara mairi 3 tariki 16 cia mweri wa March na gitumi ni buyi twakarire nthi Nairobi na ajumbe wetu ni baitire ngugi njega sana ya kuona ni maendeleo yari kwa kwenda ya thithio ndene constituency ciao tugutiwa twakarambi tuona maoni yari ya mega indi Meru kwina thina amwe na bunge kwithira ibanankanire ngwira bakwenda kuritirwa ndeni icio bunge byo kiraitu awete nibonere kwina bataya kuthangikira siasa ire ikoneka Meru akiwa thirikari rero utinkanjanire mikuritira Meru ngui na kubareta amwe akiwa nikyo betikanirie weka siasa rutere na kuthangikira kaunti ya Meru baikintu kimwe na kinyabo kithawena good economic blueprint yo kidame wangoe mega muno ya economy siasa iti sawa wote maendeleo yomba ukalika nonto kaya kuruera na ndiguru na twariva thirikari ya Meru county antu wali betikiritie na dysfunctional government ne thirikari tukomba kulita ngugi thirikari tukomba kuleta atongeria amwe na gokariu Meru gatura ntakene awete ni betekaniria bonde weka siasa nthi na bambe batherie nyumba witwa Meru kaita ka siasa gakinya omuntu ne ndi akethira kibangana kiana kurombete kirakwenda kuni utogire turatongire ba siasa bara bathuri na bara bariku na bara bakonda kweya itutiri maneni nontu bomba kwenda wenda gitari wa wega muno ende watu gutena sibitari yabo gata utiriti antu kutugata gatuambe twike ambition yetu ndi for now tuambe tugerie nyumba kagita kama shirano kaya tukagitata ino tukaya kienini na kiregamba ria kawira awete boba kedira bakiaya koti kanyerite wa muribwayo ende tukomakania wa muribora bukedira bukirita wa ngweno mwankayoneke Meru nontu koti toethaire kirita ngwi turogire court in right no yite gambaru ore kenda no yuge either ngavana oro etembere kana ngavana oro ane na watu tuna control na mantu yaiku ende tuga maendeleo ya Meru the court yomba waka warawara Meru na the court yomba kuleta roje Meru na court yomba kudhiria kinyi security ile tora ganara no ne watu turatongere wa Meru ibatu tukaitango wiu kou ora kote kagita Meru no monga tutembere ukarandi oringi na ugito tinkanja Meru ni kura mapune ya utungire bondiguru akiwa kirite birabia yani Meru ni dirite nende kulana nete kwe worito bokurera idaira inachio Meru ne kura ndene map of Kenya we
chunkwira we are sinking into political oblivion. Na kinya kethira tu county nene na ntu abaingi na properly mobilized na tuite kura milioni imwe. Lakini twaraitha kila appointments yetu nacio ite ku represent our political weight. Na kirekeria keng'anya wa siasa cha kuthumbania ni chethirite chekulu kaoneka ita na kira kina bata kaiteneka ningwe kuritwa atongeria antu barie mantu positive manja gukiria Meru tutina kwira na orangania kari ikematha no urire ongengu ngambi so siasa chetu ni gukora nkurukio. Phineas Imana weru wikendi. Siasa cha Meru ni chionekete gukarataka ikujukia mwerekera jonge kuma kiumia kithiru rira munini wa rais ari Meru ari kuriunga Meru ntuko ya kiumia kithiru kendeke na atumiririe muchemanio jwawe na atongeria ba Meru garune yawe onto bwakarikire ntuko ya Jumanne nthiru. Muchemanio jujo ni juanekire kureta amwe atongeria ba Meru bareo ngabana Kawira munini wawe abunge MCAs ngabana wao kaberekera itumurunge amona kinyabange ende ntuko ugoro atongeria bamwe ba Meru ne bathithirie muchemanio jonge ntere oyu cha Karen muchemanio juria jwa kinyikinyane munya na Lenturi amona bokwethira batari Karen na kiumia okeu kithiru igambare ngabana Kawira rethira rekithikirwa ontubura bugeta na mbere ntuko ya rojo ore igambarire rerigeri kogitwa mweri jojo twitite jwa ithatu muthuru murioki na gichunki gya siasa. Mbiria ja munini wa mutongiri wa mugongo Profesa Kithure Kindiki akinyire ndene ya Meru kiri kiathoka wikira thumbi Bishop Mweru wa Sindonia Nkubu Kikancha Methodist. Kiri kiatho giki kinyanyi matongire kathumba gukinya batombere kwewa kanya ndi munini mutongire mugongo aki Kithure Kindiki wombere kwaria aki. Nataka nichukue nafasi hii kwa njia ya kipekee niwajulishe wale wenzangu ambao tuko pale, tumekuja kama viongozi lakini tumekuja kusikiza neno la Mungu, na kwa hivyo hata kama tutaongea aja ndiko onekana akirigire siasa iringwa nonto ikundi biri nibyatirimia naja kimweke munini wa ngavana Mutumanto Ithinkia na kingi Kakawira Mwangaza. Ntombosa would support a situation where thirikari nene ikaliunga Meru na liunga Meru watima for example MCA MP governor Ponde bari in attendance ke muchamanyo yu na ibakarinde ariko ibakarinde yao lakini no ntwa wazi ya heshima MCA wairi unareo atomba kurwa kethanie MP uringeri kura that constituency areo atomba kurwa kethanie governor urori we president wa county areo na atomba kurwa akethanie Kitumia ugantukia njumenere thingatirite akethirwetite atongeria nja yawe musie munene jwa Nairobi. Tuko na kikao tumepanga na viongozi wengi wote, governor, members of parliament, MCAs na watu wengi zaidi ya 3,000. Tutakuwa na kikao kule katika makao ya naibu ya rais siku ya Jumanne kuongea mambo ya maendeleo. And we will have representatives from. We are not going to speak politics on that day. We are going to discuss how the national government can support the development agenda of the people of Meru County. Nikenda bomba kwarira manto ja witina mbere na akiwa musemano juju otesia seketho ekiringwa ku. It will not be a political meeting. We are not going to discuss who is the governor, who becomes the MP, who becomes I don't know what. We are discussing development projects for the county of Meru. Na nani rukirwa ntikuire ntikwe Jumaine uri wari minister uri Kenya nombithikari nturi onekana akimeneria muno musemano juju kigo ntububu ni umona kiuthano kia siasa arantu beti na bateona kanya kakwenya na uge bwao kwatuka ni umabora ndibirwe kukirwa rendione antu ingiri 3 yuru ari ro kubomba kwa redio mantu antu brand wangiri 3 that's a public rally
kuketha ni mantu ya bunge betu kenda na seneta Nambi na gavana kuketha tuika nema MC baba thuri kau ikan group kandogo antu bomba kwaraniria lakini kiraundi kyantu 5A public rally so utombo tutuo transfer public rally kuma Meru ukadhidiria Nairobi ya Mbiru na kila antu bara bakinyire kimusemano juju abunge nibo bonekanya kakuwa mirandi iria bakwendekethithika ndene ya Meru na mono kiricigo bio bia mbunge aja na kunandi Amiru ni beterete kona kethira mirandi iji ikethro ikirikithua nyuma ya musemano juju muthenya mbica ciaumira kuonania musemano jungi tuthithikite ruterero Nairobi araura wari ngavana wa mbere no Peter Munya ora wari ngavana wa Baire Kirito Murungi Minister Gatene ore mimethekari nturi abunge ba Meru utongeria bo kanisa Njuri Njeke akinyo utongeria bo MCA mbonekana batirimene bakiuga musemano juju jujite nikenda kuona kethira bakareta Meru amwe nyuma ya musemano juju ntuki ya Juma igambara kawira Mwangaza ndakurito gitine arionekana rikiambia kugambwa aja na interesionde ikenda kuona ni gitumi ni bomba kuzinde gambariri. The move of the motion wants Zipporah Kinya and the County Assembly of Meru are convicts. A court of competent jurisdiction has sentenced them to a period of 6 months imprisonment. To interrogate the pleadings that have been filed by parties, the submissions by the parties, and for you, my lord, to arrive at your own independent decision as to the position of whether there was a conservatory. It is a live matter that is before you, my lord, and we will urge you to exercise your discretion. Amna jaja John Denandi mthejwa igoro kikundi kia tongeria bara batirimene Nairobi batirimana Meru kairi na muroto jao ni juju imuchema ni jwa iri jura jonge twa na Nairobi tariki 18 na madhumuni ya kwithwa twina muchema ni juju ni ati tuonete ni bwega twambirie kugwatanira na twambirie kwaria manto jetu ja Meru County na mono ni untu wa maendeleo jara tukwenda jethu aja ntura yetu ya Meru County kwa ashori betu ba media para tukaliaja tuteo kalina mantu nyingi ja siasa turi ali mantu ngwataniro ya Meru ala Meru iri na ara tukwenda Meru eta miaka ejete na tutegua 2027 hapana tuitete beyond 2027 na kinyake da tukauga tuite mwanga 2040 na ntubati tuarie tuli ya Meru tuga twina vision yetu ya Meru 2040 so ikoge madhumuni ja chairman na arua na tukwaria na tukwatanira na ibuiji kule andu wengi bana interest yao cha kisiasa lakini kwa sasa Meru ni number 1 ikiwa kuona mheshimiwa Kiraitu aliaja members of parliament batongirite ndikiri baliaja county assembly baliaja our former CS bwana Mithekari Nturi aliaja our former governor CS and member of parliament Peter Munya is still part of this and we want to welcome mtu wote kwenda kugwatana na batu ni mtu wa maendeleo na mikariri yetu na muturire wa Kimeru jura tukwenda Meru ithirwe kali rojo na auke kwa anchokeria Meru bothe nkatho na mbwere atiri na ndito kwambiria safari ingi ya kuleta Meru pamoja na twinde tukarungama pamoja twakinyira nara ange nara kwa siasa tukamira tukaria lakini Meru kwanza na nandi kundi kathumba na kinya tongeria ni bambite kurekana na ngwataniro iji kikundi kia biashara na igoro ituronire murengo yara yetire kuithia second meeting na meeting yingi aja very center na bakuma bauga bali aliria manto ya maendeleo ya Meru County na ndi balenda kuga Kawira Mwangaza alega kwengwa tariki 14 tariki 15 tugeta kwa wa Munyoro ite ni thai bugetera just go no need of waiting for 14th no ndo kabugere ku intimidate the president a interfere ne gambara Kawira Mwangaza na ati interfere
kabugeria kwenderia thirikari ya Kenya Kwanza uoga kenda interfere na igamba rya Kawira Mwangaza. Nao bakiuga nandi asiasa bate kubathuganiria no siasa ki bakutho bakiringa gituminya bakonda gwika mucemanio njo kwaririo ra bagetana mbere ndo tuguta mbeca na itwene mbeca iu na itwene tauni eji na igukinye gita ria tubwirite gutima na twinze twakara ndiguru na twingo na itukare mantu yetu tukonora tugetana mbere na nandika tukuria antu ba biashara bamenye na antu ba miru bamenye atongeria betu bari mantu yao nandi batiare mantu yetu na no mangana nandi twambire kuibanga turi amiru tumenye tugakara na ikyo gitumite ke Chamber of Commerce tuita muchema yo mune thikenda tumba kugwatana turi biashara tumenyora tugomba gwikaria no tutungira ndi wina interest na batwi amaja jonderandi ntikurete mono ntariki 14 arega mbara kurita Kawira Mwangaza gitine dikethore kigitwa na nambere ntariki gikinya aratukinyindarandi ni kwa methwa siasa tonangwatano ikuthithwa moto jone jujuriku muthuri Muriuki gichungi kia siasa Hita na mbere kurumira nteto chietu nchokerete nyuma kagita gati kuraja nkumenyithie nteto nkuruki. Kambuni yetu ya Rhino Mabati igwithiti maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwite kuma magana jana na 120 mwanka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndini 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndini 499 nake. Okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka ntire ya Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Erega teka Nakuru campus yeje ya Kinandete antu wa kuthomera aki indi ni kiuru kia gukiria na gukuria ntura iria ina nyomba na mathaga ja Kinande ja mathomo itu ibangite kwerekania na arua na rojo kiri utungata bwa ugima. Campus yetu enjeru aja ni kinya rinene kiri Imperial College of Medical and Health Sciences na kueja na antu athongi ya kuthomera aja ukaewa kithomo genkathi cie guruburu ki ugima kenda gwita mandagitari bakumenya ngugi yao. ICMHS kithomo gia krasine na practicals ikenda twita mandagitari bakoroterwa rwangino rwa ugima ni ngugi njega. Ujukania bwa mweri jo 3 March ni bwetete na mbere. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Nonto bwanteto nkuruki turingire thimu namba 0719223223 kana wetekire www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Haro. Ai boje dana bote karakara. Ande imbi baba kare moka imbi nko barukira nante kuivangete. Nkira moto jaka bakara chap chap. Aya, kwani yako naye mama? Tiko akiora ya bioria. Ai, bote jojo agita nyanduki. Wega boraha premium kavagara darika idhano akinki maneta na nonyiri. Boy na haraka. Bote mbako zako kwa bumo tike boromete. Jojo kaya yana ruiru ate. Bako tsadia kuarete moto jaka bakara wa. Kanyi ya ngarama yorugi okori rumenoga no kanyi ya madha. Manto jonde ni sawa na raha premium kavagara. Raha premium maize meal kwa raha ya familia. Je,
unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projekta na vyenye mtandao wa haraka. Kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa. Sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. In Lumumba Estate, hustle is survival. When a loved one's lost, what is this good for nothing miscreant doing here? One estate chairman managing a chaotic estate group. Catch these exciting shows only on Maisha Magic Plus on DSTV channel 163 and GoTV channel 3. Ingo kugwata ogeni oringi kirinteto chietu cheruthe mwengi chokera na chionkuruki mukuru wa ngavana Kawira Mwangaza augite kuri asiasa bamero betire kuromba rais eberia gitene ngavana Kawira noe rais ethirwa kibachokia akiaria arintere cha kienderwe Imenti North baicho ugite kireito lenturi kathuri na bunge bamero ni baikinyirie kiri rais bakimuromba kurita gitene mwekuru wawe noe ngavana Kawira onto augite Ruto ne aregere augite igamba riri koti ni anakoti nio ikagita wa muribwa igamba riri nongerete na kuga kithurano ni twitite Kawira akaruira giti kia ungavana ende teta muruiri kiumbe na kagitene gaka akethira ari kiamene nawe akiaria kiathone kia okolea ngavana Kawira ugite ari na magamba 79 ndene ya koti na kinyantuku ya rojo agaikinya koti ni nthuranirite rugonoru akina ndwembo chia guchikura tongeria baraba kuoneka kumeneria Kawira Mwangaza ntere cha kienderu Imenti North kiri mubango jwa okolea murega baichu ureni mwene wa Kawira na itete migambo ya kugate Kawira geta nambere kugwata mbaru Rais William Ruto na kinyako tharima thirikari yawe bari na munini owe kindiki kwenda kumwera kinyagatira weja onawe gatira o yokomaga yokambori no Imenti barendo sukuma Kawira Mwangaza wame atikenda Kawira Mwangaza opposition agwere Kawira avingate Ruto kana avingate Gachagua no mwega nara thirikari tina kwena mantu kwende Gachagua na ena barabara no ena barabara no ena mbeca cia thirikari barabara kuga Ruto mbani njara ya goro Ruto au na bombere atire kwende kana borege Kawira Mwangaza tima thirikari ne evingata thirikari Ruto bena kindike
abakarie nabo bamukarie. Akiongera kabagetera mwanka 2027 Amero bagite igamba amwe na kuga gutino kawira etete tariki 14 cia mweri jwa 3 kire igamba ra kweberwa kwa kawira Mwangaza na kinya kethro akirwira gite kia ungabana hari kia mene. Rogite gamba kotini tera isi. Rogite gamba kotini no injanji. Na ndegamba runa nongutika maromba je mujokinya. Kotini ya bakugera re otina betete Murungu babareo kaba komanya ndukweu betere monkambio 2027 kawira Mwangaza teno kama independent kaire atendro kiamene ya president ikuwa kedro are. Akiaria kawira naonekete kuria akari kethero kaumabo iba kwenda kuokolewa na matresi mirengeti ng'ombe na kinyamandi buti. Tonyere wardrobe ekwa ndachira no tuibara mbina inirie mono amagamba thaile na magamba 79 kotini na inyaro ujongete gambe ne kaire bago mpanga ike na magamba monka da iskati ge ko vioronka kauna imwetekera ndire gweteka ndatonya wardrobe ndaitanguo ngorokia magana jaire cia kwa ningwa na cia mukoro kwa ndaura nkeja acio na aru ndari mekoro baire banato oni ngambuti ngorana mpia ciakwa tembia cia thirikari ng'ombe ngoranga na tene ko njukaia na tene tembia cia thirikari kimatresi ngorana bwakwa tembia cia thirikari imbie gusinya nto baterete binge rorizo irwae. Seitani ashindwe. Seitani ashindwe. Mpendelea kankendelea. Ndalimana kanka ndalimana. Atongeria bara mama agwitanite nabo ario Evans Mawira iba inyerete bageta na mbere gukaria mama mwanka athirie miaka 10. MCS bara togire batwe tugakaria gavanora bwathurire no ndo bwamuthurire gipindi kia miaka ngana. Miaka 5 tucoge tongere miaka ngana. Itogweteka nderio kawira Mwangaza no mwanga 20 ibabo bokuga na itokwigwa na Murungu na kwigwa ariko akoro bana obo thioroko teri ibaba rumete ma ahora ndaigwa bakero barumi jakaini ora thioroka ontora chionde be thioroko teri eje bagete lakini batiomba mama miaka neko kawira nongerete na kugwata mbaru utongeria bwa Rais William Ruto na ateta rutere ruregani. Meru tuko na president wetu na kijana wetu Profesa Kindiki, tumewashikilia. Na tutaki watu ambao wanataka kublackmail president ama kumuonyesha ya kwamba wao wanaweza enda mlengo mwingine. Sisi kama wananchi wa Meru tumesimama na rais wetu, tumesimama na Kindiki, ndio wako na maendeleo ya Kenya, ndio wako na maendeleo ya Meru. Lazima sisi wa Meru tusimame pale. We cannot afford kwenda upande wa opposition, kwa sababu tukienda opposition tutapata nini? Opposition iko na nini ya kutupatia? Nkuruki na ugete barabakoro wana Meru ne atebiu byao bitenyiri barabakoro wana Meru bakiuga Meru etete bwega Meru etete bwega ibi yao bitete tabwega mira benda wakuira batikona wakuira lakini kawira nkaronga mana modeni na nkaronga mana ekoro tigwa community promoters. Mubunge wa Mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu na amenerete utongeria bwa kaunti u akiuga ngavana wayo na bugarukite na gutwika Ngugi ya mtu kiumbe. Mwindu augite akari batikwewa kanya gakwaria na kiria giukarika kirikarika kuringana na wendi bwa ngavana Njuki. Mwindu uria wonanite wiru bwa kujukia giti kia ngavana kaunti ne ukithurano ne twitite augite kinya mirandi iria ikwambirirwa kaunti ne uni mirandi itino uguni bonene kiria akari. Martin Mugambi na Nteto Weche.
Mũbunge Susan Ngũgwa Mwindu akĩaria arĩ kanitha-inĩ ya Nkanyai APC Mbari cia Wandiaganga ariuga akariba kaunti ya Tharaka Nithi iberirwe kanya gakugaga mirandi ira bakwenda na atongoria bamwe batua kureta mirandi ira babongo bakwendera indi itira kariba kwenda ni watu wa mateka, imenyakuliwa, imekuwa ni kama shamba la mtu, imekuwa ni kama boma la mtu, nyinyi hamjui, hamuelewi tunaelekea wapi. Kile wewe kukamena na uendete, kile barabara kukamena pesa ningana, kile pesa sia jena sia mona sia mbibo kamenya, kile pesa hivi kukamena na reko gairwa, kile kukamenya byuno ukaruendera tukabako karudiro. Akiongera ugite akarika bauragwe mirandi ira bakwenda indi ti mutongoria kuretaga murandi uragwiciriria akari batetigiritie untu burakuga butigirite kaunti ya Tharaka Nithi itari bantu wega wabarukaya na ukwatu kwa kiruru wale mwa barabara eno nione hao ni atonge gani anacho kime nyama ibale mama lime tibitari no yendawa tibe ya kuruga kame kawa yonde ya mwananchi hapo tunaitelete kanya tubwatira kipo ya goko romi genda botweka Singapore bo genda botweka Randani bo genda botweka Tako no mbere kuruni ko botweka Singapore. Mwindu ariuga into bimwe birabiretagwa na atongoria kaunti no tibia karibe thagirwa bakienda na kwogubiga ukania na komba kwethura bitako batethia kini bigwa na yora bigwa gotie moje utesima bilioni emwe na rakanini mbe bilioni emwe ora buje utara gabla tarembe wasiana kane mnoko kurba biti bare aga kwa bakanyoto boyo kana kakuka na kwa mbe kwa ngene wakandikira wakira mwezi milioni kila mwezi milioni mwe mkono kila mwezi milioni wakija miaka 20 na miezi ina katadija bilioni tika matata kanisa kwa kwa kwenda hadi tutamtika mtorati ya mtorati ya ona kana toa komo akawira mto na kadina kwa na kwa watu wadera wiki oya kile wiki ya rao kana be ora kwa wiki kile challenge akiongera noroterete senito Kakamega Boni Alware muntu wa muchwandora kuga naretete kiri bunge ya seneti manto megio thithia babikibiki na nkinyoka mati tuko tukarware haya na sheria cia kuga terere atuma boda boda patida kama te murigo wa mtokia kilo gati muntu wa boda boda atida kama te murigo wa mtokia septikita 15 kumagaruka nyuma ugo septikita 15 mira odie mtetenya ndo baingiba na wewe to makengi badia kuruka nyabo kale ukadi wewe mtu wa iruma na munda makengi na ndete ndengwe rudi akodia kubora mboso akubora dengo kunia chini na anga zile kao kuruni kenda kama terwa hate akalanga sigana Mwindu ariuga halwale na nkinya atongoria barabangi bagikaira muchwanda mbunge kabaraithagirie nara muchwando ukuringithia na buroga tetheria kari tutafadhali kuomba kalware matuma mwagete namo ma kunyeria boda makunyeria mtole ndegoro nyamura ngero nate kabisa hapo mba implement sheria ile osia boda ile wale ndio tutakomba na kinyana sio siambe simplement kitara smart ni hapo andobakara bakenya pamara bagaraka achuke wa bangombe na mema kwa konge ni bakalia hiyo boto etetie mama na tupiti na kwero ema katu automatic kiripotera wero weekendi kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Bishop Ndagitari David Nkabo wa kanisa ya ACK Diocese ya Meru norite thirikari kugwata mbaru mutaratara jumweru jwa CBC na njira ya kuweza na mathagaja kuthoma kiria ritwa na kinyama chukuru ore unorite achiari kurumira kithomo kiria nabao kenda bethira bari no turo bubwega muunja ujo ni ajukite kanya kau kinya kuria atongeria ba kaunti ya Meru na Tharaka Nithi kwigika munini wa Rais Professor Kithure Kindiki kenda kaunti icho na matunda za mirandi ya witi na mbere gakimutegi na nteto iji.
Bishop wa ACK Diocese ya Meru David Nkabo nora rugamirite tonisa twa ACK twa Tharaka-Nithi na Meru akiaria na metha yeto ya ntheto na kuria chari kuimbiria kithomo nkurukia kioria chari to mwankana bathi chukurira nene no abaire na Bounday School nkuruki Bishop wena kuria tongoria bathirikari amwe na antu bawendi bwega kuigika kithomo kia CBC niturokoromba Kristiano bonde baya kia Kristo bagwikira kithomo na bagekira kithomo mono nikenda bombe kuthomithia na bao na kinya bongwa bombe gutwika antu ba gutethia mugongo jwetu jwa Kenya na kanisa yetu ya nthiguru yonthe. Kithomo nigitethagia kugarura muntu meciria na aka muntu mugima kimuthuganirie. Wau nitugwita aciari bonde na Kristo bonde ndene ya Meru na Tharaka-Nithi County na Kenya yonthe bone nibagwikia ana bao cukuru nikenda bomba gukuthoma na gukura bwega gikithomo. Ona ana bara batikumba gwita cukuru iria nene na aria ya Chogoria Alliance na kungi twina cukuru nyingi iria thirikari yombete kureta kwe natwe iria yetagwa cukuru jia ana kuthoma na baicoka micii yao. Ninkwenda gucokia nkatho muno kiri MP wa guku Chuka Igamba Ng'ombe uria umbete gwikira kithomo na njira nene muno Patrick Munene uria umbete gwikira kinya kithomo sana muno ithomo bibiana kuthoma bakiana kana kia ruga ya Kimombo iria igwetwa day schools. Igita riri twina kithomo kiria gigwetwa CBC na nitwije turagira kinya secondary inge gia twana tunini tiana banini bagwikira nguo bageta mwanka kirasi gia kenda nigukwethera guke tukigwa kumania na mashukuru kwena wagu pointo bimwe bira bikwendeka na miako mabuku na manto yange nitukuria atongeria bonde na bethere ni bathirikari bakithomo ba siasa bakanisa twinde tuthurane amwe nikenda tukomba ukuria kithomo giki kia CBC na tumbe resources jonthe imoboration atongeria na thirikari na antu bonde bawendi webega. Nkabo norite mwingi kwebumiria kwa wingi kiri kwibandikithia kiri mutaratara wa thirikari wa SHA kaingo gutigira batiko thangika muno bagetiritwa. Itare ne twije kwena mirimo mingi ira yejete na ira ikuthini antu no nitukuona kwena kuma kiri NHF na ituretire kiri rwonge rwa kana rwangirura rugwitwa SHA nitukuria Kristiano bonde na Kenya bonde na atori baba Chuka Igamba Ng'ombe na kaunti ya Tharaka-Nithi na ara turungamite na ndito mikua antu bonde bajukie insurance yu nikenda bomba kumenyerera miri yao tutikao yethira thirikari retana ikauga ntu buthondekwe antu ibajukie SHA nikenda ciombe obatethia na tumbe kunyinya arambe nyinge jia kuthira mirimo. Akithirekeria Dr. Nkabo na kuria antu ba Meru na Tharaka-Nithi barabarite gikundi gia kwithirwa bena munini wa rais bamuwate mbaru kiri wathani bwake. Itugucokia nkatho igita riri ni untu bwa uria tumbite kwewa mutongeria munini wa president, the deputy president of Kenya, Honorable Professor Kidiki uria turaerwe igita riri ai deputy president ndemo Nkabo wa Meru Tharaka-Nithi ningweta asiasa bonde atori bonde na akari bonde ba Meru na Tharaka-Nithi tugwatirire utongereria bubu bwa William Samuel Ruto then deputy president wetu Kindiki nikenda twinde tumbe kugwatira utongeria bubu. Arite bubore kansania ACK itomekwa parish ke reportera wero weekend nyukambitaga ki Mutegi.
Thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi ni gwatanirite na thirikari nene kenda gukuchiria nthuki mbithi gutonya kiri urimi bubo ni amwe na kuritana nthuki mbithi baba gukonia njira chekinandi cia urimi iria ikabaguna kinya na maketha jari iguru. Akiaririria untu bubo abisa munene wa urimi kaunti ya Tharaka Nithi Kimathi Njeru haugite kwina bata ya gutonya nthuki mbithi kiri urimi, akiuga arimi baba ingi ni bakuru na ni gukwendeka antu bagatonya ngugi neji kenda gutigira urimi ibukuthi na mbere bwega ndeni ya nthiguru ya Kenya na nkinya kaunti ya Tharaka Nithi ayuthi kithumba indi ibambiritie gwikirwa mutaratarani kenda gutigira kithomo kia urimi gikwarama na nkinya gutamba ndeni ya kaunti na nthiguru ino. Kwina wito uraba twatanite na national government kenda tumba gukiria urimi wetu kaunti ya Tharaka Nithi na njira imwe ikuwa twina projects na intememde twina project ine mde wetu na National Agriculture Value Chain Development Project NAFCDP isi support arimi betu na miankara yaendelea kuthira ukoona kwamba arutigwira ba agriculture baba ingi bathia bakiritayaga na kilimo pia kuri baba kurima baba ingi ba arimi baba ingi batutaraba arimi bakirimo kinene na ba ritaya kana bakura kuringana na muruti wira munene kirirwangirwo urimi ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Kimathi Njeru arimi bara batigitwa bari na nkuma maturani thaino na arimi bakuru na arimi bara bagutirukanga na kogwi bwega nthuke imbithi bathungirite na kugwata motia mama. Thirikari yetu itugitwe twina support ya kuga kwina agripreneur ba kana baba nini baba thomete mantu ma agriculture bathukwi thirikari bapewe kibaro ya kuruta kana kuthina maturani bathomithie arimi kenda bomba gukiria maciara ma menda yao maciara ma nyamu ciao gandithia ciao na utegi wao kana utegi wa miatu na utegi wa makoyo na ntuka kingi. So emunde Tharaka Nithi County Government kwa njiri yecho tumbe tutrine ana 105 baba wetu agripreneurs. Ringana na rugamiri ba murandi uyu ayuthi baba bagatumira kithomo ya kagita kagutigira ba kwaramia na nkinya kuthongamia urimi. Ni tugutrust ati kithomo kiu bena kio ta youth nuntu bena inya ona bena kithomo kiganu bakaumba kuruta wira uria mwega nikenda tuona tugukiria urimi wetu na mashinani na tiota CNDC ntu ni batu athurirwe nikenda tumba ku link kana tumba kwitho twigatagatĩ ka thirikari na mkulima tukaba support thiine wa mauntu monde mabaketho bakendaga bakiaria kagito akarimi bariuga yuthi baba bakainga mwanya ora watigitwe maturani wataramu boremi entrepreneurs mbele especially tatuge ganga extension officer wetu ni alitaire na twatuka tutenawe no kanya kauni gakumba kwingwa ni entrepreneurs nuntu riria gutwikite gutina extension officer twina thina no riu baba ni bathomithitwe antu bathomu antu bena mandigiri na ni bonetwe bura bamba kundiru na arimi muthia yuthi baba wabakenenkagirwa wira wogu bauritie arimi maturani kubagwata mbaru na tigogu kubagwata ogeni kenda kwaramia urimi bubu. Nitumbite kuthoma muno mauntu ma urimi na togu muguturaitha mugatwona ni antu young twi ready kuruta wira wa urimi na tuka encourage na antu manini ma mesiragia urimi te mwega tumere tuyo turenda guka nau mashinani tumoni as role models. Kiripotera weru wikendi kuma gicigo mbunge kia Maraha mbitagwa Martin Mugambi. Ni kuma kiri rugono ru ni tukuona kanya kangi ga kunogoka ugeta kuraja nkumenyithie nteto tariria.
ere gatigatika Nakuru campus ya Kinandi ti antu akuthomera aki indi ni kiuru kia gukiria na gukuria ntura iria ina nyomba na mathaga ja Kinandi ja mathomo itu ibangite kwerekania narua na rojo kiri utungata bwa ugima. Campus yetu enjerwa aja ni ikinya rinene kiri Imperial College of Medical and Health Sciences na kueja na antu athongi ya kuthomera aja ukaewa kithomo gya nkathi cia guruburu kiugima kenda gwita mandagitari bakumenya ngugi yao. ICMHS kithomo gya krasine na practicals ikienda twita mandagitari bakoroterwa rwangino rwa ugima ni ngugi njega. Ujukania bwa mweri jwa 3 March ni bwetete na mbere. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Nonto bwante nkuruki turingire thimu namba 0719223223 kana wetekire www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Otawa Farm Ruire tukureterete ria ria silage ya mpempe ria ng'ombe ciaku rina mainya na rigwira ng'ombe ciaku kubatara kenda wona maciara ja urimi bwaku. Aja Otawa Farm twina ataalamu bakumenya ngugi yao baraba ukuthondekera silage eje kenda kwa ng'ombe ciaku inya na inya ikatherema nkuruki. Mpempe cietu iritemwa imwe kwa imwe kuma mundene irikathiwa na kuthuranirwa machinine irikabangwa na utaalamu na gwikwa bwega na utheru bwa kirasi kieguru. Munda jwetu juri mugae barabarene ya Ruire kwina Maisiolo na no uturiungire kana weke oda yaku gukurukira thimu. Silage yetu ni kwa ng'ombe ria riri inge na ingo gwikira werane ugakenera aja murimi. Nonto bagwika oda yaku kana kiuria ringa thimu namba 0728653100 waranire na Jackie. Otawa Farm Ruire urimi bwa ndethia bwina mwanya. Tired of distorted, unclear images on your TV? This must be a big deal. Pata Signal Bila Scratch. Upgrade to a crystal clear TV experience countrywide with Zuku satellite dish and decoder for only $2,999 or decoder only at $1,999. New clients get 1 month free Zuku Premium Package. With $449 get Zuku Smart Package, $600 get Zuku Smart Plus Package, $1,099 Zuku Classic Package, and $1,549 per month you get Zuku Premium Package. Get more football, documentaries, local Swahili drama, series and movies. Join the mall, Pendo Spend. Naija series and movies. You will want a small burial. Kids shows and more. Anto bamwiriga jwa ugoti baria baturaga ntere Chegembe South na aria bankiene na kaunti ya Tharaka Nithi ni anto baizikene kumania nabo gwika na kumenyera untuire bwao na kagitene gakane bakuibangania ni untu bomambura jaria bethagira bari najo ja o mwaka aria bethagira kinya bakiririkania untuire bwao oriu ni bajukagia kanya gaka kurwa na kinya kumeneria untuire buria bukurukine kagita buria mwana ntano chia anabare aria kinyabo bethairwa batigwitikania na untu bubu. Dennis Mugendi na ariungirite antu baba na neagutwacho ikinya. Bethiriti bakithurana ira ni untu bwa kiumia kia mambura ja ontwire bwa Amiru njira ya kathithika ntuku itikuraja aja nture ni ugoti gicone kia ubunge kia Igembe South tura ya Nkene na kaunti Muturi ya Tharaka Nithi.
chairman wa Ameru Cultural Festivals ira ikuthuranirwa tererwa ugoti ira ikujukia cultures zionde ira ciathithagwa Meru County ne Ameru ira ikethira cie tariki 26 mwanka tariki 1 turenda batwe kasoro eu ngekoro cieto ciedwa ciena maendeleo oro tujo mambura jana juu ni juiku itwategerere turona ntura yetu iri party ya Meru County ni gucoka nyuma mono aswa mantu ne ya kithomo nuntu bwa traditional practices ira ikwendelea ira itina gitumi yonto kugurana kwa hana mapema bagata skuru konge na kunotana konge na ku notana bwari buraburetete ndwaenene na kurega kuendelea kwa ntureji ni amwe na kuritana ntukia Nandi mantu jegie ontwire bwa Ameru mukalire na muturire jwao uriobya kuriene mikirene miakirene atudeni musiye ya Mumeru gira Mumeru atura mbere nana na musiba we nana bawe na ng'ombe ciawe na mburi ciawe ntu yale nkarire byari twari tana Kimeru ikombe kana nsuku ya ikaobya kuria waketha mwere watu ukaika waketha mbembe ciaku ukaika watule ya sie kuno ntu itaruitekero kimiko na itari ya nyinyungu ikuria mbembe thai ke mantu ya gintwere renge bibia kura bibia re ya gwatene okaraithiria thai antu ibokua egitare yo muno batekinyethetie egitare yo kurubo bambere bakuya ikwethia thai batereje irio biene nya bo bambere bareja irio biene inya mbere iba mwekoro na okiraga akarugira mwene matuma akaria akamurugire kwa akaria amurugira ocoro bonge bwata wa baroguro akanywa ikwase bya mete ibareja wategero kona thai gintu kiato konywa no gwethia muntu nya arugite akerugaira mwana byo amurugera imajani jate nyeria na no bya kore otigirite mwana wala itherio kona mereje yetu atekwethia ye na afya yantu baba mbere kwao itukwenda tubacokie kiririo bibiare ya watene kugwata mikombo era yeta wa mekinde toreja mekinde makie ya kiawa naiga bagekireria bakanywa metu ijathiagwa na igare njara okathia ogekire kirine ogekireria bokarora mukoro ageta kurethia ageke akamuthete kagwao ageta kurethia ko mbeta wasekina kadhambi na kuiga ndi muringi ndwimbo cia tene ndi mwe kuringa ndwimbo cia tamanduni ana baba ntukie ya riu kinya wabera baringe ndwimbo cia tene batemenya kuna ndano cia cieye iro twaina ndwimbo cia tene lakini tutaina ndwimbo cia reni kuma ndogo turandaga na onto na riba tanini lakini toina iraye beta na kwa kienine na bakaringirwa kinyangoi lakini mwana omware ntona mwana atanini lakini aye itogwa mithete na twakwekiririo curu twata batoria kienine bageta bagatano bageta kwithwa kithakane tugacoka na bamucie tugaeterwa ntane ya toinaga kamwale tuinene ngo tungaka kwengeria ya cio ndimbore ikunwa ru na ira ikunwa cia thimu anto betaga babo kethe indaka bukarogoma boriti na bare bakarogoma bore iguru iro roina gwa kamwale tuinaina nge gwatukanga kwengeria no nto kabaina na isima bateta kinya kwiringana abainaga musari kinya bagacoka coka ringi ndogo twaranerie ye ndogo twaranerie ye ebangero ke ya yangae ndogo ewatukanga kwengeria ye ndogo ekamwale inabwaga ye ndogo akemero ndogo twaranerie iji ni imwe cia ndwimbo iria Ameru bakuma thusu mankantonyiri bainaga tene na Nandi tukinyite nturene iji ya ugoti iri riwandini ya kalchu gicone kia ubunge kia Igembe South kuria tugwatanite na akari bare bakwithurania nuntu ba mambura ja untwire jara jathengirite na tukiani na bo bariuga mambura jaja bathithitie ni ya kurikania mugongo kana ndukia Nandi mantu ya thigwa tene mantu ja mega na ikyo nuntu bakwira antu bonde kuma atungi bare bari nthi munka bare bari iguru beje baba imberie ni kenda ntura iji na mugongo ja Meru jugeta na mbere Dennis Mugendi, Weru TV, nturene ya ugoti wandini ya Kachio, Igembe South,
kaunti ya Meru. Akariba njote nendene ya wodi ya Ruirirwa Riera na bakuma Marinya ya Ruibe bonanite gikeno kiao nyuma ya kuthithirwa barabara ya kuma cukuru ya Njotene Mwanka aria bagwankanira na ward motori ya Kirwa kagitene ukau bonanitie kurega kunganirwa kwao ni MC wa Kirwa Makena Murogocho bakiuga atithithitie uthithia bwa barabara eje aria iguchokera ni bamurite nande kuthangikira na mpwe nikenda gutigirira ugendi ni bukutha Kakimutegi na Nteto eje. Akariba Jotene wandini ya Ruirirwa Riera na bamarinya Ruibikirwa nari ibakathite MC wa Ruirirwa Riera kithinji ntuono ntoba kurutha barabara ya kuma Jotene mwankano wa Ruire na Kirwa Akariba regete kuganirwa nontu nyuma ya ntugo kinyithia barabara eno mwankani MC wa Kirwa nari ationanitie ndariri ya kwendereithia barabara eno na Akariba kuga barabara eno tengereto kuma Jotene mwanka Marinya Ruibi inkwitikia kithinji ngwira twa igitara campaign ire ugirite Njotene na thithitie na kuthithia tukona mathithio indi ntikona kwina interest iri kukanere ku kithinji itangugi kuma Njotene primary mwankara ya boundary ya Kirwa ndera kwa MC Marogoco kukeja kwithirwa njire kithinji athithio ne gwita kona ndara cere itwe igitare munyakira itwathirikiria ntikona kwina aja tikona kwina aje kunyangi mbeca ici nyangirite aja twina kwithikira nontu bwa njire Njotene ni renjerwe MC ondene njite na kwinja thai na inyo atega no kuona marakita jare ariku marakita jare au na njirene wathenie Kirwa na Ruire kwa unjereje akinya mwankaria baba tino tethio na bate tuteno tethio nontu bonda chuma na ikejira njirene na ande turera wa njire kenjwa na ande gatukuria na ande tukuria na ino tumba kena turamweterete na inyama kena wengo itona etumana tubeja gutumana gutega njire na ande thai ne baroire irwambiritie kwinja gatokoria barugururi ni ata ukari nonte utenda riri turona cia kwinja njira iriku iturite thina boega no tukinya mwaji akajua inya ukethwa kwina mathiko atukamata mwiri na nyamwere na njara nande mwesimu wa kithinji kwa utona thithia bwawe na imwankene atumba kwagara mwanka jo mtungi nandi tukuria mamori turigwa aretero kurwa mai kwa ngai randani aretero kurwa ngai mai kwa randani angai jange aretira wikira ja Meru na ndinjira ale ko nyabikibiki ego tutegete na metho thai kwa Marogoco na tutugwanirie bwega no tutukwana kithinji ku gwathithia na iromba ria Akariba bakiri MC wa Kirwa na Makena Murogoco na watithanie barabara eno na arantu atigirite no ntwiruthetwo nuchotie bwega atethia mama Marogoco mami wetu ogwe no chereri mono nontu bati kwithira thai ukithia njira nontu kithinji ntuo na mbiririe na ngugewa akurikia rutero awe kwa bati gukokia maguru ukeja ugathuthithiria njira kwambiria Ndarachene mwanka Marinya Ruibi ankuromba MC o Kirwa nari manda Marogoco itubu milioni ire ijiro tengeri at least geria areka thirira Parebeja kuthithia mantu ya onde tengi bamenya mbeca une itiririre ukareka antu ba manthu gatukuga njire na ndi turenda gwetha kingavana MCA gatha na rere muri mantu jaiku no tutenda riri tukora cia MCA thai ari no na kuigwa furunu ura mantu jagitete atia ura mantu jenderete na ndi ura tukwenda mantu turenda gwikia kingavana MCA wetu tutena siasa gatukwira bwagitio ogwa ciumerie patu twaringire kura na tucitaniritie muntu ujure ateja thirekeria kajira kagatigara au kwato kilomita 1 ndona ya kilomita 1 atuletera machini na keja agatuthithia kajira akithinji atigariria ri akigagwatana nukumenya antu betu batikwa kaire njirene kuma gicigo mbunge kia Bure ngiripotera wero weekend niukambitaga Mutegi. Rais Ruto augite bageta na mbere gukiria rwangiru utalii kenda kurwagirithia kinyankuruki akiaria arente Chiambwa rais augite thirikari yawe ikairitaniria kuthithia kiria kibatere kuthithika na kiria gikwendeka kenda gutigira utalii ni bugwita na mbere gukura araugite mbeca iria cionekaga kumania na rwangiruru ni cionekete ikiongereka akiuga Kenya ni kubanga kwamukira atalii nkuruki ya milioni 5 mwakene
mwezi wa 2027 kuma milioni 2 katanta inya mwakene muthiru. Rais hakuthingatene na Minister Babaingi. Cruise ships were at an all-time high a few years ago. We did experience a slowdown, but I'm very happy that last year we had 6,500 tourists visiting us from the cruise ships. We are estimating that that number is going to grow this year. Already, as has been said, there will be 8 other cruise ships that will be docking in Mombasa. We expect the numbers to rise as Kenya becomes a safe destination, an interesting destination, and magical Kenya continues to attract more people to visit. I want to appreciate all involved. I know so many people have put so much in making sure that our guests are attended to. And thank you very much, Captain, and your team for finding it favorable for you to dock in the city of Mombasa. I want to confirm to you and other cruise ships that we will be changing our visa and our ETA so that we can make it easier and seamless. Let me repeat, make it easier and seamless for those of you who are visiting so that there is no paperwork, there are no issues, and we have agreed with the management of the port that will be made easy and simple so that visitors can visit our country and our cities and our parks with much more ease. Nyumba ya kurombera ya etikia bandini ya Kiislamu ya Al-Hazizia Ntere cha Majengo ni kungwirite mambura za gwikirwa nthombe kwa ana baria bathomaga madrasa. Bobo bore njira ya gutigira ana baba ni bagukura na njira ya kumenya ndini na kurikithia wetikio bwa Kiislamu. Etikia baba ni barombete thiri kauntini ya Mirore bathengerete gutonya kiri mweri jwa ojo muthure jwa Ramadhan. Muthuri Muriuki na Chionkuruki. Jambo naomba mpaka kuokota. Na arua tukari na sherehe igwitwa afla ikithomo gya gukuria ana baba kimantu na kithomo kya ndini bethero bakimenya ndini yao burungu wao na maisha yao ya dunia ora bagetaita iketumi twethero twina nteto teji mwaka jukiambiria na nde koko ikuri gwatithania na bethero bari gintu kimwe bagethero bakimenya ndini yao na murungu wao nora bageta mbere ke maisha yao ya ndini na nde iketumi tukukari na sababu yao ana bethero bagichitayarisha na ciari bagitayarisha nontu bwo gwetera mweri jura tweterete mweri jwa maketha tugai mweri jwa maketha mweri wa Ramadhani na ndimenya atwitite kuambiria Ramadhani kuma kiumia kitwitite na kuma au kio tumito kuinga madrasa yetu mweri wa Ramadhani batethero bakithoma mweri jwa Ramadhani kabamba iria kubunga na kuthiria ntuku 30 babungite cha kukaribisha mweri wa Ramadhani madrasa tukainga tukarugura Ramadhani twathiria ntuku 30 tuathiria Ramadhani tuambiria nande maisha yetu ya kawaida. Islam tuitayarisha ke mweri yote kurukita jwa Ramadhan mweri yayo daje mweri bate tamono na mweri jomba kuptedia ku reflect oiti nambere bwetu ke dini Islam angoroki komba ku reflect on the past as we usher the new year nonde tujitaja naro nikira tukombo sherekea hiyo nyangoroki toke tukiungana nabo nikira tukomba ku spread the gospel of love ngwatano na ngoroki na nyadere nikenda antubeto bagakarabwa kanonto without love tutumba gutana mbere bwaga ende ikieto mitujitaja nikenda tukomba ku unite amwe na ngoroki tumbe ku encourage anto bonde ibwaga mono re mtu agwa associated na dini yawe na ngoroki ku associated ni ari kongwa ogo kumerera nya baba ya Kristo ibona ituzatwe na mweri jwa Christmas na ginya Easter jajo nde mimantu jato ide no ndo bawitike bwetu nikete mnandina na nyana arua onari afla tugira tuje tushirikiane na brothers nikenda mantu jaja gakarabwa gate. Tumefanya hii sherehe kuleta Waislamu pamoja na kuweza kukuzia mambo ya dini na kuweza kuzungumzia mambo ya dini mbalimbali. Kwa ajili mkusanyiko kama huu ni muhimu sana katika jumuiya ya Kiislamu. Kwa hivyo tunaenda wakati mwingine ni wakati muhimu sana
au mwezi wa huu unakuja, mwezi wa Ramadhan, ndio tukasema acha kwa hii sherehe hata hiyo tuweze kukumbushana mambo ya mwezi wa Ramadhan, kufunga kwetu, tufunge kwa furaha, tupokee mwezi kwa furaha sote, kwa ajili ni mwezi wa ibada, mwezi wa kuweza kusaidiana na mwezi wa kujitolea kwa kila Muislamu kuweza kusaidia ule ajiwezi na kunyoshea ule yuko mbali aweze kumfikia. Kwa hivyo pande hii Waislamu tukumbukane wakati kama hiyo mwezi wa Ramadhani unakuja, ule hana akumbuke ule hana akumbuke ule maskini, na hivyo kwa ajili ya hiyo ndio unaona Mungu ametuweka pamoja kwa ajili ya kusaidiana. Mwenyezi Mungu atujalie mwaka huu uwe ni mwaka wa baraka na fanaka kwa Kenya yetu na amani katika Kenya yetu, na ndani ya mji wa Meru tunaomba iwe ni amani, na sisi Waislamu tunaombea mji huu uwe na amani, wenye utulivu. Maganaja akariba kaunti ya Embu ni bagunikite kumania na utungata bwa metho bwa utheri buria bweza ni ntere wa karibaba ni bagwete utethio bwa gutegerwa mirimo mwanya mwanya ta metho irionjereri na jange jaria kinyajezanagia nukuru umwe wa baria bagwitithite na mbere untububu na ni mutaaramu wa metho Lilia Nyaga augite ni barikite kuona kinya antu bari na mathina jange mwanya mwanya aria babatarite kwithira bagichwa utungata nkuruki ndene ya masibitari. Rita Mwaniki ni akurikithia. Magana maekari akuma kaunti ya Embu ni magunikite na utungata wa urigiti wa metho kuma Lions Eye Clinic gutari na Marevi. Today we have organized a medical camp for the eye screening, diabetic checkup and blood pressure. At the moment we have registered 480 patients, and this is our annual event. Even sometimes we go to the rural areas and do the same activity. Guko utumiri wa thimu na kompyuta wa vamwe na kuona TV muno gugicungagirira andu engi kuthuka metho. Kwariria andu anini aria tuona nundu ni tuona mai na mathina magukora matiravota kuona clearly thiini wa blackboard, kana ukethira mwana riria kwina riua ndaravota kuona, ni twa ma advice akora ni nuratumira gadgets ta thimu, TV, computer ugakorwo andu iramiroriria vakuvi muno. Na varia riu arwaru aya mari na ngatho nyingi ni undu wa urigiti uyu makivoya thirikari cia kaunti gukorwo na utungata wa metho thiini wa thibitari cia mwingi niguo mavotae kugwata urigiti. Ningiuria thirikari iria turugamire asa ya Embu kuku mathibitari rimetu tuvecagwe matibabu ta mao monthe na nigetha tukorwe tukirutirwa mathina mau tukoragwo twina mo ma metho. Navewa ndawa na miwani ni irandeithia muno navewa munthi niguo mvote kuona wega na kuthoma ndakona ndena matatizo mariko kana mariko. Metho mako matirona wega ni usama nginya mecorite ta mai na tumarika ndari no riu niguo mai free no miwani andethereria gwika atia kuona wega. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbeta wa Rita Mwaniki wa Musiri. Hau ni twakinyira muthejo anteto chietu cheru themwe ugeta kuraja Martin Gichunge na ibanganitie akuretire mubango chwa gichunki gya siasa. Mbeta Maureen Kinya monanire to mathitho ni Purity Richard.